Pero hati yo. Aku tapi pol kalama, sulah itu sama mereka kali. Tapi beli saus. Untuk saus mikir asal dulu. Kalau ini nak tahu asal. Mau hai kamera. Kore peke tau kamata, pero kore en foke ni kia haslon. De lava me mo introduce tau keynote speaker hono wa a ko ni. Mo pas mai de haslon. So ha ko ke ina ai dali mo ni ko tau keynote speaker hono ko ma. The Chairman of the Board of Governors, Vice Chancellor, Emeritus Professor Ana Tavumaki, ladies and gentlemen, it is an honor for me to be asked to introduce our next keynote speaker number 2, Associate Professor Dr. Aisake Walweke, former Minister of Finance, Tonga, Vice Chancellor Administration and Student Affairs, also Dean of School of Business and Law. Dr. Sakeke has been in the government sector for a period of over 20 years at the Ministry of Finance, Secretary of Finance for a total of 16 years, Minister of Finance for 4 years, and Chairman of the Tonga Development Bank for a period of 4 years, and currently the Chairman of Tonga Power Board. Dr. Sakeke has been in Parliament for a period of 8 years and is planning to stand for Tongatapu number 5. Dr. Sakeke will be speaking to us on how public enterprises measure up in challenges from COVID-19, swing or die. Ladies and gentlemen, please join with me in a big round of applause to welcome Associate Professor Dr. Aisake Walweke. Kami aku kau le ai lehe, aku mati tu na ngai bisnis ko aku le. Ke matu waki aku le kau ni he COVID. Ke na lava kakawat ke kawai ta. Ke mere mo au ia. Ka ve ngai ra. Fai ra. Pa hon de ka tai be tu ke wa tu ke tai ta falu. Sisi de ma fa ka ba ahon ang gaya pahuwi nga ba buuwi ko tanma buuwi asino pata mai fa la mari ko me ani kai ta me ke ta ta na be mo pa pare ba fa ma la hi ni pene be he ko tari ko ki ai ko pa ke se nga ore fa ma man la ni ma lo be o se ta pra ga no Trump ena ta mo na ha kai ko ai COVID dia ko wa fe ta wo si ke peri mutin mo te ka tai asmai ko ga den ta ke gin na iPhone mo fa dong ya fa na fa fa me e bo fetong ka ma hu mai WHO ko hui ko sino ke ni hanga o nga u e fa ta na iPhone mo ko hui
Ko tau ia ma pamare fa mamani la ia ko ni ko finga ke solo ka to fa mamani la kai ni mo fusai ke tau ko Amerika e fa ta to ma ko finga lo ki e pu ke pe ko me ko ia ko na tu fa mamani la pa we ma fa mamani la ke ko tau tau fa mamalo o beto ngai ka ta la tu na ma o me to ki jo ke ngai ka ta pa tu na ko ni mai ke ha ke tu fa pa e ko tu ha ke ki tu fa pa fa mamani la pa we be ke ha ke ki ta aku memang dah main follow, aku main pun fina wa, aku pau behia, ke fina ke lele tak apa ke. Dia mau kau behia dah toki lo tak tahu no, akan nak tahu kau dolar file ekonomi kau aman. Okay, kalau mahin orang itu ay, kebab pau dia aku ngau sama main lah, main paanga, pure anga menghafo. Aku mahu ingat dia begitu, ngau kata iPhone wa, ia mulai pun fina wa. Pau ingat begitu. Kau hi, kata Allah tahu fina tak apa. Kai. Kai kita tahu apa tahu. Tapi boleh aku iya. Kita tahu pada datang apa kai ani. Oce ni tak tak. Itu yang kita fengai ani. Kurang ana sini itu mesti ya. Ya orang tak faham mau kita tak pamata. Aku pehui us alo package ulang. Aku sang. Aku ni waste toni. Aku tak faham apa yang ada mau hangai mix. Bisa tak? Teh. Ayah aku tahu mau aku hon. Dia tak faham tak ada kau hidup mahu ai vaksin pun kau matai. Ka ia tahu ilo, tahu wan announce ke WHO kau kau hop apa yang tak aku ni tu. Apa tamat sama malah. Dia itu. Ele ada tu memang ia tahu ilo kata lama algato pu tahu fi mama mana. Kau itu ia tahu. Tahu apa itu dia main. Kau pia kau me fai kau nak gusto tak ya. Kalau kau biar itu tak faham kau, tak faham. Kau main apa itu tak main kau faham. Tak ada pun ni kau, alam malam kau puna, biar kau faham lagi. Kau faham tak? Faham lagi. Apalah ni. Kau tahu tak faham ni kau mana ni? Apalah ni kau nu yang kau faham kau, ifan tak kau tu masa kau ni. Kau faham ni. Nah, fuabe kita faham kau ke alam boyo, alam dulu kita faham alam tak. Dia kau tahu hal ini ayah kau tahu baik tu no faham kau tahu. Kau faham tu tak faham. Kena ingat kau. Saya mama ni akan banyak melakukan hal tol. Unang behel kau ni ayah punya hang. Jadi wesi ada tahu bahu itu paling itu kau ni tahu. Ulat kau climate change. Feli juga ke. Apa kau kita tahu ilo tu apa? Padu mereka climate change. Lah apa? Lah itu matang. Tahu sih lo tu apa? Ngawe ngai funo lah. Jadi kau ngai funo ni apa? Antor ada kasar sini ada orang dah tahu apa dia kata orang ini tahu tu. Tu lagi lah kau yang wah lah ya ke alam kau ni intelligent automation. Alam kau ni ke human fakal komputer alam applications kau ni ke tahu ni kau ni kau ni robot memang ni kau. Pas kau yang tadi ini hacking macam apa space security dan file kau mamani. Kenapa mau apa? Kita hanya punya physicist, Stephen Hawking. Kita hanya kita mana Nobel laureate, nanti gimana loloan, ini kita buat. Nanti behel, dia ada apa di Portugal nanti behel. Kapal kita tahu, aku mau tahu materi itu. Kita tahu fengat ke mata tarik, fengat tak, apa yang aku ini? Lava behel AI, algoritma falaka, kalau ngah kita ini, pakai komputer, robot. Kena hanga o uesia lah isto tau di civilization tau no foi. Tahon tolu pe ahon ke mafa fa au. Tolu. Ane mo yo pe no mo pe tau mana do dan no fa. Ai tau fa do. Malo pe ahon ngar kari me. Ko yo lai tau wa ko le ka. Fino mata fa do tol me fa sa ni si pe asam ta tau le de ta. Ke finga ta fa o ka tau do fo ba ta. Because I never think pasti investigate. We are very smart in finding out means to destroy ourselves. Kalau kau me ayah tu, kau faham me ayah. Kau tahu apa tu sih so, kena maun maman. Kau me ayah climate change kau di apa tangan tahu mahu. Kau di tangan ada apa? Kau di awak mahu kau di limit. Kau me atau kau mahu tangan ada dia. Kau mahu faham tu kan? Ibu sih kalau apalagi sih kau me apa faham.
Ko tu ngai me ai o ko ka e halu tau ko conference ko ni tau no pe a fa ka ma fa ho ko ni pa ye tau mo ko no fa ngai so ngai business fe ngai business to man te ngai business to man te ko tau mo ko ai ka be ma ko tau la hi ko tau conference ko tau si ke ngai fa ngai mari ko e la fa mai neo ko ngai fa ngai tau tau fi a me ka pa me ngai fa pupuri me tene lava ta ko tene mai ko tau si ane te tau lava ko o kakao i tau ha te me ma fa au ko ya i tenda tau ko ngai me ko to pe tau fa ta mi hoko e ko te teu te tai me tau to lava fa ka ke tu ma fa no mi ka te tai me te tau ma va ta me ko ma au ai ko e me o tau mai a hon fa ko kai ko tas fa no mo to be ngai ya ta fa te a tau si o ki a ya sai he ne behere o ma hui ngana be ngai business ke tau te whakawai ko ngai fuma o whare le tamai business me na tau wanga maheni mo ia ko ri rio ta kai ia so ko ngai fuma ko operational system ko tau mai ati ko ngai whainga mari mo market mo me ke ko whainga mari ni tau te whakawai to ri rio te pau ri rio business ia ata kai ko i tau lava o hokwa ani mo ko to be ngai me ia ko ni ka we ai be amanaki ke ai be amanaki hanga be after all there's a silver line in the cloud ke to be asisi pa ko me la he ko ku wa mo ri amanaki anai ko fana mo he ka no wa si ka me em ha mi ha na si tu to ka pai ona to lo toi ko toi na ha alu wa to ko ti fana ma hi fa me apa fa ma ta mi ta ka ni lo wa tôi có tàu tôi phải cái gì đấy để áp dụng cái hàng này hàng lẩu cái hàng man nuôi to tại tên áp dụng rồi mấy anh farm phải tàu là cái tàu tôi ngay phải nó nạp về đi tàu là cái tàu tôi phải tàu mày thì phải tàu mày có bao cái tàu gì có bao cái tàu gì để tôi hiện tại mình giá quá giá cái hàng này tôi hỏi cũng nó phải ai phát động cái bên ngành cũng nó phải đấy ngai business ka pure ma o fe ngai business pure ngai ha fe tu ma ngoi na mai kimu pa ho mai covid di mas wa no fe ne tu ha ho ka na me na fa ta me ha ma pa pa ma go ni ka na me na fa ke finga de fa half kina to de ka na ta ko ha de sun ta wa mi e gwa me fo ke ngai business ka pure ma ma ho inga me ai la be ki ai ka no inga ko ngai business ka pure ma me ko pese dia e ono ua ko pese dia e ono fit ka to ko e nga kolo public assets ko nga business pese dia ono fit GDP ai e ono fit no million ko ta ko la fu ma to ngani ta ni ta billion ne a ta billion ma ta ni ma mi ta billion ai ko tu ko ta pese dia ono fit ono fit ono nga fit no million ai ko lo wa fu ko e ko ta nga public enterprise nga ka ta e ta hau ko ta mai không sao mấy bên gì, ai giờ uhila rồi con ta phong đi còn còn cái ta vừa cái asset visa, mà con cái con bị tạo, số cái này hay là cái đó có lòng nào cho mày, thế mà bây giờ nó fit, nó fit nó million, tao mau ngay giờ tao sẽ có lòng mà nó tao phải tao mang, on đâu, câu ý, cái lá phải tao mang cái không cái tu mà phải lu phơi của nó, có cái bao, cái lá phải tao tao mua nhiều phải lu đi ngay cả cái này tại các cái làm tông mình nấu ngay nó có gì tại vì nó muốn nấu gì đó cả đó là business của tôi nói là sẽ cái tạo asset aku sẽ cho nó aku còn có million nào rồi rồi cái sẽ ta hao nó ya rồi bằng mai của aku đó cái này tại cái câu mấy cái như vậy có sáng aku đang là tu ở phố tu passion cái như cái farm million là mà năng activity thì mấy cái bao sáng cái làm mà mấy farm million nào mình ai để quay mình negotiate tu ngai business ko ni dalam negotiate ngai dia falu fu ko tok kau tu ta kai ngai kai ko lai ta ngai kau ta ko ni tu monopoly ngai kau ta ha pe ko ta ko sino pe ta ko prion fa ngai ko uil ko waf ta ka ba ke tau la ba fa tau ngai ngau ten ne u si la ai fa ma hu ngau ke fa to ka ma ba ya ten na to ko no ma tu ko ni ko ko me foi ta. Te koe ka palpare ma heni ko ko ma ko 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 government.
Kalau pada mah kau ngapa ni, Indonesia, aku dah ngah aku nak tolong tak kita. Tapi kau masih seperti kau ngapa kuasa government kau ngapa kuda. Atau David, dia tak boleh fight pada dia. Nah, kami aku saya dulu dengan saya sofa. Kau politik kau kami boleh kau verification ini. Aja. Nah, kita kau open mau kita kau fight kau kami ini konferensi konifasio ini. Jadi tahu sih ini bukan kapal tu dengan PVV ayam ayam mau. Saya kau tak pernah foto yang kau tak kau ni nak foto apa ini. Kau dah fikir nak kau tak hari kau nak tu lah mau foto komersial. Tapi ni behel mau hari yang foto ni aku keh faham ada kisah sih. Kau faham ada kau boleh apa? Kau tak faham lah yang ada ni. Faham ada bisnis kau boleh apa? Kau bisnis sih kau faham mau le kau kau bisnis sih firma mau kita angkat revenue kita angkat. Nasi lalu ada na isi mana punya apa ya? Kapal kita kau ni ayah orang tu oleh ke kasih ni. Tapi apa berapa ben? Ufah malu itu tu le lama tak nak tuha tetapi tu nak faham lagi. Kau no, apa lain memu. Kau jangan filawe ini hamaton lu ya. Apa hama kau? Ufah kan nak wahai menang mahu itu mak tak kau. Ini apa? Tu pada tahu apa dan kau ni si koste yang ada main fatosi. Kau tu tu ke lalu sini nombor. Bagi asli maham. Aku kau mau fahamanat mau berformulat ke mana? Keh aku. Ini aku faham dari sini semua faham dari dia. Aku faham tahu kita kau ni apa tahu tu orang minggu. Kau ini faham ada kau. Kalau tahu kamu ada asli lau, kalau pelan faham fu aku tahu mau fu tu kau sebab fu ni mah. Na asli kau ngahi kau tahu sini kau aku boleh angkat. Kau bawa kita omai apa angkat feu untuk return. Kalau faham macam boleh angkat. Time tak tahu unang dokon bilang soal iPhone, maka kita memang kau. Kau, saya kau tamu ayah kau, nak foto ayah. Tapi behar le, kau ini kau miak kau pernah macam kalau kau macam ini, foto main nak film aku nak behar, kau nak cari lagi nak kisi sebenarnya. Kalau nak tahu tutur ni kau faham kau nak tahu potong kau enterprise, tapi itu kan malah kau enterprise itu lah. Kalau kau nak sino kau ni. Mau be kau jadi kau atau tahu anak bisnis kau sudah. Kau kenal matau tu dengan hilang, pakai ngatai sekali lagi kenal tu, pakai ngatai kau nggak fasisi atau faham boleh tetap kau nggak faham. Pakai ngatai kau kenal dokang ini boleh jadi. Pakai ngatai, besar dari tu ni bahawa tubuh, kau kemaya abu faham itu dah, abu ini asal sabit itu. Tahu itu dia, wani matau ini bisnis. Pakai ngatai kau memang nak firma. Kau bisa tu muful. Aku pangat tu betah. Jadi waktu ini bisnis kau tu bau ke masih tu muful itu kerja apa? Nah ini dah fai kau mah tutuan kau ni mah tutuan ni. Imu ayah COVID Februari warna. Kau dia siapa yang ambil aku review ni. Kau tahu apa dia? Misalnya panau siapa ke pagi kenal fondal banget tahu kau. Kemudian nak tahu mai. Nak kau pakai dengan itu masalah bisnis. Kalau kita punya mahina yang kau ada di dalam file. Ayah itu kan time ini, mahu ingat yang mesti kita diri iPhone aku ni, kau diri kau. Ubah kita hari dia kita ini. Saya, yang itu kan time ini, kau orang kau timur ke belakang kita orang faham aku, bisnis kau, boleh angkat. Kau main di slide ini, kau slide itu, di malam kau memang bingung. Asal kau ni bang aku ni tanam tubuh, net profit kau ni tubuh. Ni wah kita malu ni, tahi kau warna. Ya kau ngape? Tapi tak malu, mau tak malu tahi kau lihat dia timu, ayo kau main kau, mahat faham. Kalau suruh tahi kau warna, kau fatata kau tahi kau warna, kau mesti investasi nombor mereka tu ada tahi ni. Kau mahu ingat ni aku ni. Mahin kau, usia kau ni ekonomi kau. Kalau kami aku kau yang kau tahu, kau pakai kau buat apa buat form kau buat apa, kau ni buat kau tu faham apa, nanti kau koloni ni. Kau nak fikir nama dia yang aku nak fatau kau lolo, fatau waktu kau buat, aku distributor buat. Ini warna aku tahu. Kau memang main nomai kau sektor kau nak holotah nak fatau buat, tunggu sih lebih mudah. Kau tak imam mata. Hal lagi mesti tono.
ang tawag na bitador ko ito, pakasisi ang awe, ito yung operation mo, sisi ang hindi mo daw nga, diba, therefore, mahenga ko rin naman. Kaya nga tayo, restaurant, kung ano isu stage ko ini, o kung holo mo restaurant siya, kapitan ko ha, ko mahing abdi, holo pe bisetet nimo, holo pe mo yun. Ito ang holo pe mo tanak mo, kaya mo mga vaya ba na sa katawat sa tao ko ni if pilihan ko ni tahay ba wanwa ta ano kasi dito ko mi ako ko so ga ni ko hi ko han na love ga ni nai kala ka mapanga ga household ko ha ko mi panga me bui ako interesting nga na ako kamata sa kapoto ka ba kasi na family na that's interesting thing kaya fefe mo liliwa na tulad ka kayo Papoto yang family ko to pero to nga budget si ay ko kanaw siya kami abay mo ngai na pe mahal ihimbe ako buhok ko umay fatata ako tu ngai vai ami abe buhok ihfa lo bufu ko ito mo fa sai ta fa kaya ga din ai business ko na kaya ko tao ko mo ta fi ta varu ta varu ta iba ko ma ko pilihan ki mo ko ma ko covid apa mo wakai mai dian ka to ai ta ha ko ku ang business ka ku ang ana tu ka to tu ka me mo o tu muslo be matol ai retio to ma ito to ma fo ko me ke ko me shar ka to na business ko me retio to na ko ngai u ko be ni ko nga fas ko me shar ko nga fas social ko ke to ko ni ko ta ta ku ke ku tu ko me pa be Tamo tafa ko mo business ko ay ko toma as manager ako tama ko men ko tama ko di ka kan fudu uno office SIC ma fam na toma na ko SS ko ay pa pa na state my business ko ni fam business ini tapi he mo mataka ay ko nga ako mataka sai ko tayo ko ta wala ko rate of return be ko men ko firma ay ko na rate of return tu ko ave ke to ta Pangago ko mai business e pura nga o mai ke mo nga ko pese de ko firma ka pura nga to no tide mo fu ko makai ko ni ko ki he nga hi to aparisi ko ne ka tama ko ni ka fa pese pe e ni ma po ni to pa u pe te ya ku ni ai ni be ma ba ka ko mai ka ko alu ta ha men sisi ta ko pese de ta bo ni to o alu ai ya ko to nga post office ke tol nima ni me bisa tol nima West Authority ka ta fa ko dia fo sa West Authority ko fa ma lo di ko mo pa ko ta tong ni ba ya de ta ta wa pe pe ku ha ko ta tong ai la ba be ke na wa ka ka pa me ko he ni ta ha ta hai wa ta fi ta wa lu ta wa ta tu ma ko vi ko tu ma pa pa ai ta ta be wa ka ke mo na mo to nga sai wa ko ta fa wa no ko ka man ta ke asma mo re ka ta fa Kau tak hafal kau ya, kau mai tu ngapa awam tu ngapa airport lebih deh. Apa ni mah? Kau asma yang mah ini. Kau mahu ingat kau tu buang Allah pe, ngomong kau ini. Kau hina tu hap mai, COVID dia kita buat ima asmu Februari kau sekarang mata pe, kau ngai tahu ke langa-langa ke halo ni. Aku kata pun halo. Ayah naik hokan. Kan yang mau ya, naik kau ni dia, uhila. Kita pun ada tolak kau sisi ko be ke tu apa tu ka de wa na sisi o bito a fi ma ke lo ke na ho to tong lo ya sin de wo ke to tong yu la ko la ke kilo wa ta ta min ko sa ala ki se ni to fa to ni ka ne mo yo la be ma ma wo ya e me ko ya ka ko we se ta ya la ta ki ta min e ta ko ha wa ko ri ko to ma e ko le ke ka ta ka pu na ko na fo ko to ma na ma ko tu to mo sina ke mo to lo hi Kita ini kau nak kamanta perdengar state tu, mesin sih kita ni, tabu ni terpenuh lagi. Banyak osi. Kalau ni panga tefito ni mau, panga kau kita ni kau tahu mai kau ngai mau, landing right. Kau tahu mai kau parking here, dia apa sini. Tapi dia kau mau kami ay, tak tahu lagi. Saya kita ni kau kafir nak kau kita mau ngah bisnis kau ni, return equity, dia kau panga tupu kau o ma ko he bisisi o hinga fo ken o hinga prenga na be ata pangata alu ko ngawe ha ma chi pesen e mo fu o ta tamu mo pe ala alu pangata ha pa u pangde ko e fa
kama interest ke dong pangos na tai min ko interest ko ngai pang dia ko dia bisa tak ko te fong di me bisa te hu bisa te to te ko yang ngai ko me ko di ka ko dia mai ko di ta he ko wa no mai no pito a me holo ko ana te se te ko ni ke pa avalis ke tak ko non ai ma weekend ai ko pa tak ko to ai se te hu be ma ni ai me se te ho fu na don ben ma sai ihe tai kita tahu ukai ngata pe tu nga ko ke ho ho tu nga bisnis ko ni tu nga pa nga hu mai pa mo ne tu pa ka nga tai ko tau mo wa ka ba mo wa kai ihe me ko ni ko mahin o pito pe ai nga bisnis kan una ka ba tanda ka to na mo wa na do me no million ka bisin te tahan pa ka ni ai ya ko lai ta hai na mai mo u fa ta ni u mai no mai ku sai pe ko ma pe kai ko hao anga ka ta ha ko ni ko mal ka puna ko hina to nga na cash flow na pang mo na na wa wa na pe to na ti ma 1 million ko ta mi ko ku na to la lo to te ha ha mi pa de mo ki no ka fa no ka to si mo mi na te va ya ka ba ha ga ma ha se ta mo ta wa ko ha fa mai ka na to ka ni sa ye tu nga ko cash flow mo pa anga ko lai ta hai ko ka ta hai on no ko me ko na la ka ha ke wa million na ki pa nga cash ko to ko na ki bang tang tang pe ko to lu ya ma ha pe ta ki he million ta ko ka ta hai wa si ta million na ai ko ta million na ko ya ko is no for ki mo to ma ko ka so efficient ka ko to ma kai ko be ka ta ko na to nga ka sa me ko ha me ki si ko ya be be mo toma airport ni me ko fit ke val miona na ki tona pa am kes na pa toi ma lal ka to ka ene tu mai ko ya ke ta oni to al fo be to wi ko si ko si ko ka na awe ko be ni ko mata ko ai ya hangai be ni ko mu ai tangata ka ba na ke ha ko hangai fo to tau la ko fa na ko la be mo ko fa na be na slavi be of spoke be ki aku be fa na be asa be fa na ko slavi ta mak be te mana ma be ko ne tau me be ko ala ayo ai time ka wa na business te mo hai na na tu le le ai ko yang ko o hale ha business ma ha ina to do man na ko ho pa na fe u ta vi o ke suje ko ta ko ho ko fa na ta pe la wa nge ya ba ki hu to ko va siri ba ki fa time ki ai ka wa ko ma ta fe ai ya tu ko ta mo ni mai ni fi tu ke be ko ta ha wa ba de million ko tu ko strong mo ifo ko de ma fa ta fa ma ta la fo o mai ki ka ta ko ni pa na ko tu ko si ko fa ma ta ka to ko ni na pa kai ke na palan business ko ni wa ta wa fe ta wa no wa ta ko na plan na we ko si ang te fe ya ma we na si o ki we ko ta ko na si o ki na ko ni ma hai no pi to na i lo pe na to lo fa na ta ko no si na ma we i ke filave ko ni ka mo we si na ma we ko ki ko vi ta ko na hele na ma aki te mau tu manga ke mau fa mo le te fa te mau wa ka te ka ne fa ya mo ta pe te mau ka mo te mau ka mo ai ko tu ni ma ke he pu ya ai ha ke la ke he ya pu ya ma ka mo si ne ko na si man na mo ya te ko i fu to kan ma mu ri ya pa ta ta na pa la la pe ke ko ta mo ko ne si ma pu ni pe ka ta ke na do ko la va ka ko me pas ma ta kone tu ko i tai mini malo ko sa e to kone pure ngana anga ta miliona na nga tufa ke nga hi ka ta ko ni ko ngai na ko kalama ko ni ha ya na business ko e ba un essential services na ta miliona na tufa e ko si ya la mai be pure nga a ke nga ka ta eni kana ga tufa yo ko ya to tof na business ko to ke pa i na tu ko i tai mini o ko fi ma ki fa na mari ke to ni ka ta ga ta ma hu nga bitu fa ta ni te ko hi ko tu ma fa pa nga ko na ya do ta ni ta no ga ya ki pacheti ko fi aku hana ko nga tu ke ave ke fa la apa ang ka ta ko hi ka fa tu ta ma ko ka do fa ki lu be o tu ko au ki to ke be ya ang ma hi no ya
Abu mana mandi tu dia start na usio dia. Tapi fakir tu tona tu mai dia. Ai do pakai fakir, they should look elsewhere and support or postcard message to the new. Abang ngai sio mai tu the skill dia. Tapi uang mai tu ngai bisnis kat pura kan. Kau malah hian na toko ni au itu ke fa pang ko pang mai pura. Ada tu dividend pang ngau. Kau tu ko ngai me ai na ha. Ang ta fa bang ko sini na mai fa bentah million. Fa bentah million. Ana ko mai ai ke pura ngai toko ni pang ngau. Kamu me ai fo khang na lavin lai. Ko policy ko na ngai aki. Tong dividend dia hata ko ba tu. Maka tu ko ya sente fitu ni ma wani ma ko de ta ko bisnis ko sente wani ma ko ya. Kalau masih orang mentola lagi ni matau kita. Ang buat kau fakir. Kau tadi mana saya kau tu pang apa nak buat di bulan aman. Kau ni tak pang kau si. Kau memang ye kau tak tahu. Kau tahu ya nak tu. Anak tu ni nak buku bisa difitur ni. Apa bisa difitur ni? Apa nak tu? Kau tahu anak tu kau bisa di mana? Kalau tu tahan ada tong pesa de fato. Kan, na itu tahan. Interesting. Tu tong pesa de wang yang hibata. Ada tubuh. Mah ko mau itu ko na strategi tau dia ko. Tau dia mak lo tong lah di mana. Tu tong na tu lo ko na cash flow mal. Kau mai kau tahan ya tak. Na mo le na tu. Na tu tong bina tu le na dividend. Kau faham memang pesa de jam tu le na net loss. Kau kau buang apa ni? Nak faham malah ibu dah kan? Kalau sekali ya, kasih wesi ni. Kau tu ya kau ni apa yang kau faham ni apa yang kau ada kita malu. Kau kau tu ni apa ni? Dia estimate kau tahu lo tu mah amanah ibu dah nama tu cuma faham betul prion ada dia kemari. Mati sih kau. Kalau tu faham betul lo kau ni tu mah kau nak ni. Kau tu gimana? Faham betul. Kau amanah ibu dah nak kita tahu. Kenihang firma aku akan nato. Ayo dia fuasi mai. Ana fai na toko ni make. Na tu ke tam riona na wastu mai. Kau ni dah dengan bisnis. Saya jadi makai yang ada. Kemudian saya fai dengan bisnis kan. Bukan tak. Ni fai time ni kamata kami masuk dari mai time. Mai no betul olah kau ni. Kalau olah betul dia. Lah ya betul na fatong ai betul kau pal kamata hol. Ai itu ngafak apa? Kalau lah, aspek tema, tiga kali ni tempo ayah pun ni. Ayah kau tema kau ya, betul itu nak menak lagi bina tu dia boleh angkat itu kon. I think that's what now 5 minutes. Tu bukan heben, ayah kisi kau tak akan ni malah pun. Nah, jangan nak tu time ni, usia nak main tu nak fine. Nah, tu kan moratorium, anak tu dia time ni bagi tu senau, bagi tu faham recruitment, tu faham kau mau. Cái học overtime ai cũng mà tôi học ai cũng ba năm là phòng mới cầu máu nào đủ xí, còn mấy bạn đi ra hay, còn nào uống nào tôi nào ba vào mình nào nhập, cái có sẽ phải của, bao cái nào xưa có huy bây giờ tôi làm vậy, xin đi sang bài đi bao cái nào uống nào tôi, không biết để có cái ăn quên, để có bao phụ nào cái người ta làm nào hú gitu, tôi đây là nào shift nào hú gitu, ngon ngon, tôi cái ai cũng mà coi như vậy ya bao phụ máy nó tạo về tạo. Chỉ là một trong một cái hiểu. Còn cái cào á, tạo cái con cái pha. Ai là cái xe tôi cái hiểu cô, và cái mắt lại cái mình tìm ai nó lại quả bảo khác mình. Còn biết là phòng cái tồn man cũng nào to anh này. Cả cái mấy máy nó cũng nào thấy là cái cái bức cái nào phòng cái, nó làm tôi siêu cái nào color cái nào màu màu cái là cũng hoa mai như vậy. Ayo, kaya kata mo ay tama. Kata ko nito nga ito ay property of the assessment. Kung nato lo to na wa. Kahit to nga tapon mo fafa, kasi kung ati ko na arke. Ang mahin pagko fa nga ta mafa ta mai o ha me fa. Kaya big na no. Kau na fa bin na mo. Pagka nga ta mahin no toloy ko to na keto project ko to nga kata ko ni. Ang ibig ko na la ya ate yo toloy ko to. Kalau ini ada mari ko jalan ko, kalau ko to fe kakak na na kita pa to check ni no pin off payment. Ai ko mahin na toloy ko to ko wi kalava mataf ko me ko wi la na amana ke bisi ni mano fa singa ko ta uni ta lava bisi ni mano fa le be be hi ko ha me la. To ta mini ke lava ko de toloy ta pa ko wi be ko
we see a gonna make my color, the Kamau, I told of the door, and I might go. But if you are very sure, but the video give a Kahakoni go to my Malapuna. Now, to have never find out now, you obey me at Mahuina, taking of work and now do what's up. Now get on my way. I Malapuna, I may go again. When I wait up with a key patient. We might also get him up in our I am going to harm him in our now Philly. I'm smart. I've been cutting through the chim of a mega revival now Philly. In the two better meaning, I don't harm my mega. Come at a sure canoe and I got he would not dividend, suspension of dividend baby. Now then, told me to eat a lava for half fungus because he took one that they don't know. Kaya nga tayo na hindi mo nawala ko siyo kaya tax relief na do siyo kan exchange mo men ko ina lava to cash flow ko pa nga humay kaya nga tuha ko do be nga hindi to tong ito na tubo makukulo ng boy man to kasi nit ko ya ma dol ma lava ma ka ma do ka target to ko sa nga niya ko yan itan na daw ko DCC fe ma una be fe ma pa nga o fe ma da fa to milyon ka ta fo ni mo ma lo ka ba idol ka ba to ma ko be siyo otherwise that's ma lo kalau tahu kalau tahu nak mak, kalau ini, kalau dia lahir yang kalau tahu ini, kalau ingat dia fakal nak pon yang ada ngam, hanya kue kau ingat. Kalau dia tahu mahir nak betul dengan bisnis, orang tahu apa tu bisnis continuity. Saya, karena kita harus punya very specific kita tambah kahame apa, apa me file. Kalau nak recognition tu behel nak bisnis. Kah, umai bihen, kalau file kita nak. Kalau kita hanya nak urus kematan aja, kalau restructure nak dek, nak tu siapa kita file nak. Tôi cái lava special that tôi cái lava massive ini to pon cái namanya. Betul, buat kita now ai thì now apa kita panggam ini cái tông nó million nào kami exchange apa TTP. Cái phòng paham. Kalau paham orang mau ai dia, nah tôi paham cái cái lava hay panggil kalau kau ai kata. Kau paham lot of dia retirement fund dia kan powerful ni mah. Dia mau dia pula. Kau paham orang ni jangan make saving, bukan kita utang ni. Ayah ni behel, mahu ingat betul ayah tanya behel. Kifai ayah kifai tu orang kau hidup lama, aku bakal tahu. Ayah punya investment ni. Saya itu kata mini kau hah ni atau tuan kenal fund. Mana time ini? Kau nak kau tahu roy, aku punya kan. Bawa bawa tu memang tak perlu masih tak tahu. Fund tak ada, cuma ada speed plan ni kan. Kau bawa atu ni betul. Jadi nak fund tak ada. Tapi behel lepas behel ayah lava pe yati nau tolu ke nau far I timing ai ne pe pau ke nau siofe nau tolu nau fa kamore ngai pe te ma tau kisi fa mo fa fu tu fe fa kamore ton ke fa ko wat te fa ka fa mo ton ke fa ta o hite ki fa ta ko pau ke nau fe la ve ia ko nau pala ni ko te ka ha ko hui ke o wa hoko nau hanga ko tu nau fa mo ko e ha ni ke we si a ngai ngau hoko ada time go ose mata tu lo ko ni kan na kakak tu na ko ma winga bitu ko fa si o e na ni ko kai nga tai kwai te nga hi me ton ke nau pau ke nau siu ka project ko ni ko na ta kwai te nga hi fa ka mo sai ko tu fo ko te fa ho pa nga au ka ton ke nau do siu ka ngai ko nau supply nau yang be muri ton ke tire ya tham ko na tire kau mihak tak asal supply mama ni. Kau hidup lama, tu hidup apa itu? Ada nak fakam modal. Lah cahaya, kau supply, kau ni nak hang ambil, kau fatau kau luar ni, kau hilang. Atau apa ya? Mak pangalah nak tu nak macam ni. Kau tu mahu ingat ke fancy, dengan ni aku ni. Kita tak tahu tak mungkin fai kau anu, tu hidup kau faham modal. Mahu ingat betul betul ke foto tahu. Kau hai saya mau kau ni aku. Kau hidup dengan tak siapa, kau ni bersih ya. Kita ini kau matau fata halal kau ya. Kau osok tak, tapi itu kau mati ni kan mana betul berbukin. Kau hidup kan kau bukan yang menang. Kau pada nak buat ni nak tu, kau pun fokus nak tu dia dia rumah. Ayah, mau ingat mau ke foto tahu dengan ini kau ini. Kau ingat betul tak sangat kau ni siapa ni mengai fokus kau hang ayah sedang mengai keluar kau kira untuk nama. Kita nak tahu nak bersih ke nak pelan kau fakam orang siapa hang ini untuk kita faham. Saya faham aussi untuk ikut ahon. Orang kau pakai dengan bisnis kau ini
Oku ikai tai tunga whawhema e kuna ngai he taimi. Ko hine lahi pia nao tole na tunga whaingata. Ko lahi tā ko hui ko tiri ke tuana tutong he pureanga. Te ke lava hapa anga whiu ke na hawa whaku ki kaha. Ko mea unau ki lawe a whiu ma unau ki tu. Lawe ke mea ka pia. Reine te he rewa. A wai pe ngahi stepo e wha fotu be wha nao sio ke he kaha. Unga ngai pisi si ke. Te ko hui ko taimi koe koe. Ko tuani koe ke whakangata o pisi si wha te whito ia. Lahi ko pa anga whakaunga variable cost. Ko mea mawa koe whana. La business. Kai ku hola ho revenue ho panga ho mai. Ke lava u afo. Ko whakamore ko pau ke whai whakamore whai ngā oe. Pau ke ova pea. Ko ne kai pe o vai mahu inge te whakamago to te hoka pea. Ko hui, ko na whakamore ko e te whare me red me mea ko pau ke whai. Kia ke sio e pe ko tuanu ka hai me hau ke kaha. Ai ko step ua ki pau ke hanga ngai kisi sio kai no whakamago to ape. Now capital commitment, but now I'm being no. And now see when I even get a knock farm. Kohono wa, mahuinga big now, Wagai, I now don't be Waha, Mahuinga, Nafito, Philomon, I'll share holder on the men who I'm going. Raha made enough to hold my gate time. Gate time. The guy had died, the mark family five management of now, family finger. I met in all of I. The two time we need to have love and night. They will be able to be tied in the far from me. And I think anything that happened to harm my Puranga, did not die this phenomenon of family. Outside, we forget that Fangata. The time Fangata, but it will have business down that Puranga Toponi. We get the Mount Vega guy has in Bovilo, we get the lava of Fatama and you see the Panga town, the Fatau, the Pinto, my business. I have a step on no wine, no, I am doing a Panga and Kata. Told me for a Panga, shareholder, she will now one on the Pavahar. Pakai kata ini kon renegotiate dengan whakamore banyak ke. Pakai kata dengan whakamore ko ni mo ke corporate kita na lawa ke nau. Ko tai ni fogena fito kon na. Na ilo ko pangke whakalakan na mo pangke na tau na dol ngi na to tong interest ko hibe ko me ko. Pa ko hangai ke fo ke lau ka hai lo lo ke me ke na fai ko ya. Pa de tu ko ya pura nga beta sio kia. Ko me na ko in America. Ko te ka me be ya mo mai be ri se pe ngi au pa ka na don ba do ba ma. Kemudian apa itu? Apa itu yang bisnis itu yang nama apa? Contoh, kalau interest rate, kalau barang macam mana itu lah yang betul pak, mas maklum ada tanggung. Kalau yang saya kata, aku boleh terfakir. Kalau tolong, hari ngapain tesio yang bisnis itu yang pacini, tesio yang pacini. Di mana aku main masalah kamu, itu saya ni tuan dia faham nak lama. Oke, kakao dia di bawah di bawah ini kan nawak. Tapi ingat, sio yang aku nama ngaku, kalau namanya aku services dengan bus, kalau aku main dia, aku boleh langa, TV, papa mife, kau main mife, setiap hari mari, namanya. Aku faham sih, aku pergi mari mana, saya itu yang defend aku pergi mari mana. Pada mana kita, aku pergi lawan pun, aku di tahun kalah, di fai biar tahu aku tahu, senang aku. Kalau itu dia orang main fai nak aku, aku pergi mari mana. More than one, more than that. Wow. Now, I'm going to be a keynote speaker. What I already have, I feel, if I already did now. Here, I'm going to be Professor Anna, the Hope of the Aslodi, via from the world. Malo formalo lahat di Pro Vice Chancellor or the faculty ko ini presentation comprehensive ko le omai kita sio kia ke atakoya na business ay Puranga. Ako fihui ko hamya ke tahawa business ay Puranga sa mo bang full investment 670 million but I expect ke na omai for something million. In my calculation, that's less than 0.5% of return rate for investment. Kagofe privatization plan ko ay Puranga. Kasi siya te fakamore ay Puranga. Ihay business ko ni. Kailangan o release my funds ko ay investment ay Puranga into the private sector ko engineer of growth of tawtuig ay generate ay asingin ko ke economy ke tu buaya ay pakalakay phone wa malo itu Profesor iyo. Tetapi debate for five months.
o ni sa ko ngai business lo lai ko ko fa politika ni ko ni ko mo le nga a ki hui lai ya bai ni ha ni fela ni na mai kos e ka go tu ko isi ko ka ve nga yo to wa na to no fe ha mai business ni to ko a ma ki fo pa pe anga pe pangi ta huwa tu pe ai ha me ti ya ta ko ne fe wa pe pa ta ke ne fa ka re pa ta pas ko tu ta ni ko pa si ni mai ka wa tu ko fe ma ni ko fe ko ni e sa ya na fa le re ku nga to no la pe tu no a ka ka ta mo ke na mai pe ke ana ko fe hu i ya wa lu fi politika ri ta ni economica ka ko mo ni ko ta to fe hu i ya pe na ni pe ko tu pe si ko i ko ta ko fe fi le pe ka ni ko sa Mahalo. Mahalo betu sate o lea mo ni mai o pai ke o fata ko fai ka o. Ako tu sa ane me o i tutu ki la